Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ati Allah wa ati Rasul ulil amri minkum. Insyaallah subhanahu wa ta'ala ang kamaksuran nato din di hababaw dunya ini ang bukla. Amuray magtag-ipon pa Allah subhanahu wa ta'ala. Kumila pakatunggal sinagaw subhanahu wa ta'ala. Makadhapamando si Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Asupaya ipamando si Rasul sallallahu alaihi wasallam maluhay na tubog bukan supay awon halawang bigi jantong sing kita niulasa. Halawang sin pangatayan na to pa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan sebab yaon patauro na to ipagsalawat pa Rasul sallallahu alaihi wasallam intanda ini intanda amin piatampal ta imbunal-bunal halang pangatayan tala sa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amun magsalawat kita kanya sisa taud-taud pagsalawat. Afarman sinallahu subhanahu wa ta'ala. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله صلى الله وسلم عليه. اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا
صل وسلم